mwongeye kwirirwa Mwiriwe. El Coffee ibafashe gute? Meze neza, ikawa iraryoshye. Yego. Iraryoshye pe. Uko wayishakaga niko bayiguhaye. Yego. Imeze neza. Ni karibu, ni karibu. Yego yego. Hano se mukora iki? Mufite ibiki? Uhereye kuri coffee wanyweye iri mu byo kunywa byacu bishyushye. Hari coffee z'amoko atandukanye. Tugira iyo wazi cyane cyane cappuccino. Cappuccino. Yego. Tugira espresso, tukagira latte, cappuccino, flat, mocha, tukagira ginger coffee, African coffee, tugiye no ku cyayi. Hari African tea, hari lemon tea, hari spice tea, hari na ginger tea. Kuyishaka tubaye gutoranya yewe. Mufite ibintu byinshi. Byinshi cyane. Aho turi mu byo kunywa bishyushye. Mu byo kunywa bishyushye. Mufite n'ibikonje. Mu byo kunywa dufite bikonje kuri kawa ni za kawa nakubwiye zose twongeraho ice. Mbese ni barafu. Birakonje cyane. Birakonje. Tukagira ice mocha, ice latte, ice cappuccino, ice tea, ice plus. Mbese igihe tudashaka rwose muri El Coffee. Mufite ibyo kurya? Yego, narava ku byo kunywa tugira n'amajuice meza, fresh juice. Turazikorera mu mbuto zacu. Mu mbuto zitandukanye. Haba imyembe, marakuca, umuneke, watermelon, inanasi. Mbese ni imbuto uko zizi, imbuto zifite. Tugakora na smoothie na milkshake. Hari vanilla, hari strawberry, hari na mango na chocolate. Milkshake. Ibyo kurya mufite ibiki? Ibyo kurya El Coffee ni ikawa, ibyo kunywa na fast food. Ni fast food. Muri fast food zacu rero tugiramo special omelette. Amafiriti, umureti. Mufite umureti, ifiriti, amagi, dushyiramo poivro, karoti, ibitunguru, inyanya. Tukagira umureti special. Tukagira na Rolex aba ari capati duhiniramo amaveg, turavuga karoti, imboga zose dushyiramo, y'amagi tugashyiramo na viandage zizwi cyangwa iz'inka cyangwa iz'inkoko, tukayirolinga bya bindi ubona muri aluminium. Ibyo ni byo Rolex. Tukagira na burger, chicken cyangwa beef. Tukagira na wrap, chicken, beef na veg. Ubakunda imboga cyane nabo turazifite imboga zitandukanye. No muri pizza nuko tukagira chicken pizza, beef pizza, chicken so, beef so na El Coffee pizza. None se mukora amasaha angahe? Mutangira akazi sangahe? Musoza sangahe? Dutangira saa 12:30 tugafunga akazi saa 3:30 z'umugoroba. Mukora iminsi yose? Dukora kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu. Ku cyumweru turaruhuka. Ku cyumweru muraruhuka? Haba hafunze. Ni byiza cyane. None se adresse yanyu umuntu ashaka kubwira umuntu kuri telefone yamusobanurira bite? Urakoze cyane. Mfite inshuti yanjye arashaka kuza hano. Uko twamurangira ahantu kwa Rwahama hamwe na Saint Paul mu kigo cy'amashuri turarebana K13 Avenue. Umuntu waba utazi kwa Rwahama ni hirya ya stade.
uri kujya Kimironko. Ubundi ni umuhanda Kimironko. uva kuri stade Ujya Kimironko, yego. hano ni Remera Ni cyangwa Kimironko. Kimironko? Hano ni Kimironko. Turi Kimironko kwa Rwahama. Ni byiza cyane. Yego. Ikawa yanyu ni angahe? Ikawa nazo zifite ibiciro bitandukanye. Iyi ndashaka kwishyura. Latte, iyi ni 2,250. Ibihumbi 2,500. Mufite kode? Yego, dufite kode. 4 6 16 9 4. Okay. Sawa, ngiye kwishyura. Murakoze cyane. Murakoze.